Hey yo, boom! Sup guys? Back again. Another video, another reaction, another bang. Senza Wasani TV. Like, share, subscribe, comment. It's your boy. Tshela wonke umuntu. Sibheke ijozi. Ulava ushiya ama specs. Khona ofambe emoyeni. Ready thina. Abantu bathanda ukuflya. Are you guys? Are you girls? Ready? Ha. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars, and she sucking on my pipe, but to pull a man. Yeah. Baby, for no room, mega pawns. They won't give me pitting our pawns. I'm the trap king of cigars. Kamla manje ngithathele umuntu wakho. Uzosebenza mahhala. Uzobhadalisa ngenkani. Uthatha umsebenzi kamla manje. Uthatha ini umuntu wakho futhi Umuntu wami. Ukulahla wena ungazosijwayela. Eish tata please. Yes sis. Uhlile mo montlung e ya batho o tlo sebetsa. Wa qetela so bona opportunity ka go utlwane le ntata. Jalo o tshepo mo re tlile le abuti. Abuti re itsaida boss. Which is monna how no o mo fa msebetsi kapa o khutlela le wena mo a khutlela le nna morao ha o khutlela le nna oh mandla yes abuti ntate o Induko rile yanto. Yes, yes. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in, without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today ke ngolwe ke abuti Andile a watsa ba ke Rose Blue, ke ne ke sebeletsa ntato mongso ska ne ke sebeletsa ntato na le girlfriend ka ne re msebeletsa re dithu a Rose Blue ntse ile ngetsa hala go re ntato o a utlwane le motho waka. So guys, ntse ke tlo yetsa go watsa ba ke guys ke tsamaeng ke lo bonang abuti Andile ke bone gore tshwaretseng a khutla tlo go jotsa go story sa e hantlantle ho etsa halang ka ntate o yena le motho wa eneng ba mo sebeletsa ke tlo khutla le yena. Yes baby. Hi guys, I am back again Abuti Andile le kae? Yaphila sisi kunjani? Nami ngiyaphila umuntu omdala bengisacela nje utshele abantu ukuthi wena amaviva swethu ukuthi wayahle ubhaleni. Awutham, ubheka iCamera ubheka uBlue. Ngifuna nokurap. Ibheka iCamera noBlue ngesikhathi siyi-1. Wena amaviva swethu ukuthi wayahle ubhaleli Josie Bioscope. Yebo sisi ngibhalele iJosie Bioscope kanje siswami. Was once a Galin boy. Gabra ngamla Mandla yabo. Ngamla Mandla bengiGalin boy yakhe umsebenzela ngibhadala kahle. Then ngamla Mandla once he told me ukuthi udinga ukitchen girl. Yabo then makathi ukitchen girl mina bengintombazana ngizwana naye hlala endlini. So wena bonentombazana owutlwana ngilo. Yeah ngihlala. Awutham ubheke kuphi? Ngakubheka ngane ka. Ayibhekanga ntanga nekamera. Tubhekele outside. Akuma umacala wayo lapha kukamera. Hlala endlini igama lakho uThidi. So leyo ntombazana behlala sonke, official hlala sonke yimbe ngibreadwinner. So ngisebenzela yena ungamla Mandla. So mangisebenzela ungamla Mandla ithema kathi ufuna ikitchen girl. Ngacabanga ukuthi ayisana singithathe umuntu wami endlini nibe ama breadwinner nithi breadwinner sibambisani. Then it once happened ukuthi okay baloba data ngamla Mandla isikhathi basilokusamba qale kahle izinto ze right. Then bakenzakala ukuthi ungamla Mandla bayadata. So angifunanga mina ukuthi ngijumpsele ingamla Mandla because umsebenzi bozosiphelela sithi mara wena nesobona hore bongafuna ukumjumpisela. Yeah bese ngibona sisi yabo so bengafuna ukujumpisela ungamla Mandla because why lento izoluza umsebenzi of which sizolamba nayo uzolamba. Then ngayenza ukuthi Kings address umuntu wami because buye ngizomtshela ukuthi I see ukuthi kuyenzakalani nalo ngamla Mandla yabo. Then Ngamla Mandla ngingamcela na before
ukuthi ngamthipha before ngizomrecruiter kuKitchen Girl kaNgamlamandla ukuthi man naku umsebenzi thina sifayisela mina naye ukuthi be right for Ngamlamandla yabo then angathinteki izinto zikaNgamlamandla then ngithephenza ukuthi ayangibelieve but only to find out hayi konke lokho azange kuhambe ngaleyo ndlela then kuyenzakala ukuthi uNgamlamandla babalale bonke then baba nomntwana in between wena wathola jwang mina ukuthola kwami ngithole ngoba since well ngisho ukuthi bengilongo babona through bona cheating yabo lo Ngamlamandla then uNgamlamandla bengamtsheli but umuntu wami ngihlala sonke endlini yabo so I can see nangapha belo wahlanza yabo that's so umuntu wakho yena bhuti wami ke batla uthi banje ukuphi ngoba sibatla uje set viewers umuntu wami ugcine kwenzakala ukuthi ngiluza umsebenzi siswami mangiluza umsebenzi webhayi masengi expose le ndaba yakhe noNgamlamandla mangiluza uNgamlamandla nami engayami yabo ngaba inhash ngitshela uNgamlamandla mawuluza umsebenzi kuyoxoshisa ya wangixosha uNgamlamandla ngathi sebayixoshile wangixosha umngani kaMandla ayi umngani kaMandla mawenza wayesombiza Ngamlamandla mara sesebenzi kuye so makangixosha nomuntu wami naye siswami wadecide ukuthi asale kuNgamlamandla then ngacela ke mina kuNgamlamandla ukuthi I'm not fighting back naye it's either I can find my job back or ngithola umuntu wami back so okay ngiyakuzwa bhuti wami wena into ufuna ukuthi Jozi Bioscope incede ngayo today uthini kahle kahle mina today something ufuna uncede ngayo ukuthi ngithole konke iqiniso ngazi iqiniso lofakazi ukuthi vele lo mntwana lo akusowami mara ngithi bebathi na Jolo okay ngiyakuzwa yebo sami because nami ngithi bekumuntu wami silala sonke mina nje ama results then ngithole nokuthi umsebenzi back okay wena khohlwa umsebenzi awutha Ngamlamandla kasafuna sekanomntana nje khohlwa umsebenzi back okay wena ngiyakunderstand bhuti wami ngiyakubona ukuthi ngathi inhliziyo like wathuthumela uhlule ebhloko it's okay nje kulojo tsa ngena kusotsho wena batla go today go thusa ka it's either boss ya how you go tsetsa girlfriend ya how back or umsebenzi wa how ke ntho batlang Jozi Bioscope ali kaitshe efune walitshelo ngesimanga yo avene ngeke phile kamnandi esipani cabanga uyayibona ichela yakho busy Bioscope today you yetse yebo sami okay awunabuthatha o re kenamo le kere melamen ko pa hlaise so ka ntse re tlo yetsang today re kena mona ne ke kopa abutu atumela re kena mona ha ona dintja mara ke Ngamlamandla uzoyisa awuzibambi izinto uzothi uyalungisa bese bathi umolimoshile la it's ama two room ne then abanye iback and front then two different families ngapha then uNgamlamandla ungapha yena front then of which ngathi ngalo rentisile so I don't know a lot about uNgamlamandla because umuntu onemali yabo but mina ngikwazi lokho ukuthi kuhlala ngapha nabanye okay ari kokote mfana khona yini yeah khona la so igalini yami njalo kushala kumenzela la igalini uNgamlamandla usebenzi manje mina ngiyasho ukuthi mfethu usebenze ema-ofisini or something hazwe Tuthi njengoba ungasekho nje that's why tlhaga iemi yebo siswa kunomuntu mara yabayi bakhona ngakopota because Gogo ungaphumi ntatele kae ke teng a o sking ne ke kopa motho mo lo ga kopa hle re tlile ho wena re kopa o bua le wena ke a kopa motswadi Ngamlamandla ke umuntu omdala lana kathi kwenzala re tlile ho wena ntate cabula basevulu Mandlani? vule oh uwengamla le kae motho mo yini tek manje ihlekisi yini ndile explain man blue ngilethe sisi la Ngamlamandla njengoba ngisho ukuthi Ngamlamandla le conflict eyenzeka between mina nawe Ngamlamandla bengingamela ngiyenzeke Ngamlamandla so ongiluthi ufanda Ngamlamandla mina ngicela nje umsebenzi back or umuntu wami back about that crisis eyenzakele Ngamlamandla so umuntu wami Ngamlamandla okay anginankinga ngaye because umntwana sokowena mina I can have my job ngiqhubeke ngomsebenzi wami impilo yami iqhubeke phambili Ngamlamandla because abantu bakhona emhlabeni okay lokho ngingakubekela eceleni because le yasivumela I'll take rent it's at least ngikayile sponsor ngishaya ingadi ngiphila impilo eceleni Ngamla because le job bengiyenza la kuwe Ngamla bengisiza kakhulu yabo Ngamla khona manje Ngamla ngisakhona ukuthi ngiphande ngidle ngenzeni mina ngili nawe Ngamla so khuluma enough out no jwale motho moholo
wathi uzophila jwang leni na mutho uzophila kanjani nami la nomuntu wami uyazi usufuna umuntu mamela motho moholo wena o sa hopola hore abuti o na o sebeletsa ene ska hana o sebeletsa jwalo o qetetse motibela ka baka la hore wena o uqala nje ngemkoloti so no watsho wa struggle abafuna umsebenzi ningi umsebenzi ayi o tla ithola kae that's what tlile go wena no lo muntu la ngasala umsebenzi lo muntu lo zele ngoba ufuna lo muntu engihlala o batla motho o dula lena le yabona ukuthi angisafuna mthinti vaya uthiyami or it's either o motli Ufuna mina umsebenzi because senomntwana between wena naye lithu. motho moholo Wena ngaqhubeka naye ngamla mina ngicela umsebenzi wambheke ngamla. bayiscope angaka mina yini enhlegama ndoda amanzi ngiyanisana nje kokuqhasha ke futhi mawuzosipana ngizokhafa ngani ke nga o sa sebetsa ntata no hayi ke grand ku fela kubathi motho wa begafile motho ai o re motho moholo okay akutandile ke mo arabela utla motho moholo ntho e simple abute o tlile mo ale immedi a sebetsa o ne mo file mosebetsi jwale wena wa etsa bothata ka o utlwane le girlfriend ya hae bona ntho phoko mara wawazi nami ukukhuluma nami kahle No, ngize kanjani ngamla manje ukuthi ngibonile kuma ngizana amakhamba ngoba serious. Ngixoshile mangiza ngiyi-1. Ngamla manje ngithathele umuntu wami. Ngamla manje besilokhu busy ngishitela naye. usebenzela mahala uzosebenza mahala uzobhatalisa ngenkani Ngithatha umsebenzi ngamla manje. uthatha ini umuntu wakho futhi Umuntu wami sasingithatha umsebenzi. haya motho moholo no Khona manje ngicela umsebenzi. Ngamla yethu umsebenzi. Umuntu wami Phamandla. Umthathe lo Thephi. Umshele umbonaphi? angali uze naye mara manje ngimthanda masithanda no Thephi senzeni sisekele andile ho Wayengothola ngomunye wena. hayi uthi lo ngithandile ngenzeni mina Ngamandla umuntu wami umsebenzi. yini khona icase for into so yahamba uvula icase ke man Phamandla umuntu wami ke. Thephi wena he ulimenemelela ama last batho ngithephi ke mokusuwa ha uThephi andile emanya andile ya lama sibatla ukuwela andile andile wo Umsebenza ukho. andile wo batho baba Singambe nayo once. wo andile ngithile uzowuthusa ke kubatho Nawo. dala le Thephi nayo ngijikela. hayi abuta lava sibubulengi kuba ngithephi rikuba Thephi Lovers ngena endlini Lovers ngena umkhiphe phuma wena Cabanga echarity. Lovers cabanga echarity lakho bakenza kanje Ngathephi phela phuma nje. motho moholo rikuba Thephi ya wena ngavuli Sokulayita wena ungazosijwayela. eish ntata please yes sis wo andile ke tlile tlo thusa kopa o thule andile ke tlile tlo thusa kopa o thule ke kopa o thule ntate kopa o thula nyana ke go ya kwazi kusikhethela lokusikhulumela uyakwazi ke kopa o tshware matshwafanyana please o tseba o ipuella ka kopa motho mona o sithepile ka ke teng o sithephi o sithepha ke go wa tseba ha o ska ha o re bona re tlile la buto ke a tseba ha o tse boetsa la mara wena wa tseba hantlantle o tlile mo montlong e ya batho o tlo sebetsa wa qetela so bona opportunity ka go utlwane le ntate jalo o sithepha mo re tlile le abuti re it's either boss which is monna how no o mo fa msebetsi kapa o khutlela le wena morao Thephi a ke khutlela le nna morao ha o khutlela le nna emapele nganyane ke shimane ayishimana so tjho wena ntata o shimane yena ke Mani uwe. Begenza into grand. uthanda omunye umuntu Kitchen girl. andile ngenani ke aus ke tla dula le nna ana chelete motho o ntata o na le yona ntse na le yena chelete o tla ntlhokomela nna so ska garden le so sebetsa mang ho ke kopa le theose moya la ba skopetse jalo wena maisisi o ho etsahala eng ao wa mantla ntlhokomele mandla ha o hlokomela mantla ana chelete so wena o rata tšhelete hantane a ke rate chelete mara mantla go ntlhokomela wena ne time o tla mona le mandla vele o tletse vele o utlwa ga o motlu wa tseba ke ga o moratha o etseng a ke morati mantla a o sa mo a ke sa mo batla abuti mandla o se ke ya ga sa batla o tseba neng ga sa batla o tseba neng Mandla Ngifuna ukumthatha ngeforce. Hayi hama Famba moyeni Detective Jones. famba moyeni Uyapi manje lento? Isipila lendlini Isipune singakho esithathu lapha. no
na man Mandla. Yes, yes. Abuti ntate. Mr. Jones, please. Go with Mandla, please. Oh, man, ntate o tla re lematsa. Oh man, abu ntate. O tlo re lematsa ntate. O tlo re lematsa. Ale bayifambise moyeni. Mandla, arithu. Arithu, please. Ngifuna umthomo. Ntate o tlo re lematsa. O tlo re lematsa. So wena wa bona ga ke rabuti ha o ba. Umthomo. So o tlo mthola jwang? Wami lo muntu mos. Umthomo lo. Abuti ke kopa o gawane le yena please. Ngibakukele kanje strategi. Baba bakuthathele yonke into accept. Hawu. Hamba ufuna umunye umsipeka wonke amajarida washawa ingadi. Cela la. Safuna umsebenzi wami. Akangili. Umuntu wami lo. Eish kubona abuti hu ufedile amuhela. Ufedile abuti amuhela. Akufedile. So guys labona go etsahala eng he abuti ke yo ntotse o tsa di etsang wa se bakingane le shebile go itse ke ngwanyana bo itsena ha sa mo batla na ona ntho re ka etsang if o sa hlola o batla tshwantse amuhela lone ke tsepa ha o le mo hae o le situationing e so mo etsalang ntotse so whereby motho ila kgetha motho mong over wena you have to accept ke la rata ka ofela le ska le balang go subscribe le re following. I'll see you in the next episode. Yes babe. Usafambe moyeni namanje. Oh. Abuti. Abuya ke atla. Ke a utlwa wa ngweleza I'm coming. Umuntu impela lo. Mbeke phansi. Mbeke phansi. Ubheke bani manje? UJones akafuna ukumbeka phansi. Mr. Jones, please kindly put him down, please. Ngizimsebenzi mina. Okay, abuti mamela ni. Kikupa ummamela. Kibatla o jwetsa something. Ngoba unemali. Please kikupa le mo beyeng fatshe lava se yakopa. Ngizimsebenzi mina. Ngizimsebenzi. Awuna khutlela ke raba ka o beya. Ngize le muntu. Okay, abuti kikupa o jwetsa. Senzele ispan sakho Jones. Zomduka size sifike. Mamela, kikupa uthule abuti. Kikupa uthule. Kikupa abuti ku jwetse nnete o si ole o bofile oni. Amohela o ka silwane le motho ga tang tšhelete o fa wena. Mbeke phansi. Za chiki khona ambonisa umuntu. Na so amohela ha sa o rata o shapo mamela. Ngizimsebenzi. Le abayishiye kubo. Bayithe ka. Yo, Bayiseka. Yo, bayiseka. Bagdata liche. Yo, accept mfana. Ayikho into ongayenza bakaji. Bathaba sakuncanywa. Hayi, Uspana for free. Oh, Uspana for free. Yahlanya masipana akazofuna ichera ami. hayi. Chere ngiyithathe kuwe baba. Hayi. Safune. Ayisabuye. Nizibonele guys, that was Joseph Bicycle. That was nice. Ay, tafamba moye, bakuthathela ichair. Kanti hayi, forever. On the moye. Namhlanje phone moye. Utafamba moye. So guys, thank you for watching. Like, subscribe, comment, share. Hello. I'm just gonna end this alone, so thank you for watching. Thank you for everything. So show some love. We out. Oh yeah, someone just called me.